Da barabara iria nyingi Kenya, barabara ya Maua gwita Meru ititigi nyuma ite ingi amwe na bo akari baria baingi bationekete bari na wiru bwa kwaraniria na metha yetu ya nteto baria kai baritie bakioneka gutariria kurega kunganirwa ni utongeria bwa thirikari rerio. John Thiga na riboti iji. Muthenya wa imunthi mantu megeni no gendi methiritwe mari kinyamara kitheri agangithiguni ya Kenya nontu bwene matatu na gakinya kari kumba kuigua banda mene guntu mwanya kumania na gwite kwa ngarama ya maguta barabara ya kuma Ntereche Meru Kianjai Muriri kuthi Mwanka wa Maua batiombite kwa beti wa nyuma nontu tiengari no makumba kuigua kioneka barabarani ino na ro kuoneka miangi yanganitwe barabarani indi ama no gwa kari batakuri na gwiru wa kwaria bona kamera nontu baitumi biao ama no kwamba ati imbega turi Ntereche Njiru bakaibara bombire kuigua bakiarania na metha ya nteto ibaumbite kuo bagitarire gitumi kiao kumba kuo bakinga barabara muthenya wa imunthi na au rwari atu na maandamano euro ya wethera batu zira sula kawaida batu rwari onde mto mjengo rwari maiga nyote yo yare nyasaiti ine wethera yani ati makuta ya ide na wananchi hapa ingita njira kila kona yote ya Kenya. Yes, wananchi watataka haki yao la kwa yani kwa honi kila kidasi kile kwa ndio shilingi 10 ndio shilingi 15 nguitia kocha wasula tu ke mjengo kanguira tu kuitaste yao hapo watu wa mastage tu tuirigire tu entira tu mola ke mata tu wale utingali yako ko tikyo tu mola kijana ba tu ko watu inamo kwa wale ita stage njiro stage hapo sike Meru University tuare yote kutuona tuare tu kwa picha au ta kutia kwa idea watu tuare pida kutoa nepi tu kwa ita ya tu mbaki kwa kutuona yake kwa tuare yana mti yo kwa tu kwa yampala onende mauta watu kwena ma ninde to nelengwe kawaida urita Meru ke kurira Tharaka Imbu Isiolo ithina batu kuto wantam kaita no reporter na Thocha Weru kuma Ntereche Tiania mbeta wa John Thiga.